Sanibona, ukuthula kube nani. Njengoba nazi-ke ukuthi-ke kulezi iy'nsuku sisakhungathiwe ukuthi kushone uPope Francis, okade eyi-Pope eqhamuke e-Argentina, e-South America. Siyazi-ke ukuthi e-South America ko-Brazil kanje kunanesiteshi saJesu evule izandla ethi, vumelani abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ngowabo. Le Pope ekade ikhona-ke bekuyi-Pope enjalo uFrancis, obesho njalo ethi vumelani abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ngowabo, ezilalela iy'ngane ukuthi zithini ngayo yonke into. Mhlawumbe uyena uPope okwazile ukuba yiKrestu langempela ngoba uJesu Kristu uthi asifane ney'ngane, mhlawumbe kufanele ufane nengane ukuze ukwazi ukufinyelela kuJesu. Ngoba mhlawumbe uJesu ayikho into angayifundisa umuntu omdala, mhlawumbe ingakho wayengafuni ukubhabhadisa uJohane mhlawumbe. Ukuthi uJohane ngizombhabhadisa ngimthini lo muntu ngoba already usemdala, useyabhabhadisa kwayiyena. Kushuthi wayebhabhadisa iy'ngane uJesu. So khumbula-ke indaba yakhe uJesu ukuthi indaba ebuhlungu kakhulu kunazo zonke iy'ndaba ongazizwa, kakhulukazi uma usayingane ukuthi hawu, uHerodi wakhipha isinqumo sokuthi akubulawe umuntu ozoba uMesaya wesizwe. Wasesilizwa amamangi ayeqhamuka empumalanga. La mamangi lawa adlula kuHerodi, amtshela uHerodi ukuthi hhayi sizwile ukuthi kuzelwe inkosi yabaJuda. Kwase wathi uHerodi, hhayi anoyibheka ukuthi izelwe ngempela yini, mase niyabuya nizongitshela la ukuthi izelwe ngempela yini. Kodwa amamangi awazange athi uma esemfica uJesu amphathele izipho, emfice esesitebeleni sey'ngulube noma sey'mbongolo, asemphathela izipho. Asabona ukuthi hayi, uHerodi ufuna ukunquma ingane, angabe esabuyela ngale ndlela le kaHerodi ukuthi adlule ayombikela uHerodi. Mhlampe amamangi ayengekho ngaphansi kwaHerodi, under i-kingship kaHerodi. Mhlampe uHerodi wayenganikezile i-order, kwakwabantu nje abayidlulelayo abayisizwe esithize bedlula kuHerodi. Kodwa mhlampe kuthiwa kwakwabantu baHerodi amamangi ayobuyela emuva, ngoba izwi lesilo alibuyi lilambatha. Shuthi uHerodi uma kuwukuthi wayethe uJesu akabulawe, uma kuwukuthi amamangi ngaphansi kwaHerodi angakwenza lokho, shuthi kwase kuyi-desertion leyo ukuthi wona sey'disayidela wona manje ukuthi kunoMesaya, kodwa ayebekhulumile uHerodi ukuthi ukhona nje uyinkosi. Ungazalwa kanjani uMesaya ebekhona eyinkosi engazalwa uyena, mhlambe futhi ezalwa enye indlu nje. Kodwa ngikho-ke lapho ngikule ndaba le kaMose, ngoba kahle kahle awazi kwiTestamente Elidala ukuthi ulandele bani, ulandele u-Esawu, ngoba uyabona ukuthi u-Esawu kahle kahle uyena umuntu wayewumzingeli, ekwazi ukuletha ukudla ekhaya kungadliwa ingcuba, ebulala into e-fresh ayilethe into e-fresh, esebenzela umndeni. Kodwa manje uma wakhe ene-favourite yakhe uJakobe, uJakobe owaziyo ukuthi u-Esawu umdala, uyizibulu. Kodwa mase bamcupha u-Esawu, mhlawumpe u-Esawu ngoba ezingelela akafundile yena akazi ukuthi abantu basemndenini bayacuphana, ukuthi bamcuphe ngokudla. Kodwa manje mase bethi hhayi sizokuphakela ukudla wena mase usinika ubukhosi bakho, kusho uJakobe ehlangene nomawakhe. Mhlawumbe u-Esawu wayezibuza ukuthi hawu, la bantu uma bethi mina ngibadayisela ubuzibulo bami ngokuthi banginike ipleti lokudla, iphothage, kodwa mina ngihlezi ngibondla ngiyozingela ngidlule engozini, ngibone zonke izilwane ey'khona zasendle
Kodwa mina mase kufanele ngidle kubona, bona sebefuna ubukhosi bami kanjani? Kodwa indaba enkulu maNazaretha, le kuthiwa siyilandele thina. Ilanga lamalanga lithi asilandele uJona. Kodwa umqali wendlela uthi asilandele uMose. Indaba kaMose-ke angiyazi yonke. Ayazeki yonke indaba kaMose ngoba noMose noJesu bathi abantu abafana. Ngoba noMose naye wayefanele anqunywe esamncane uMose abulawe. Njengoba kubulawa zonke iy'ngane zangaleso sikhathi kuphume isinqumo ujuqu. Uphume kuFaro. UFaro wakhipha isinqumo-ke. Kodwa-ke abazali baMose, uma kaMose, abazali baMose bamvikela uMose ukuthi angafi yena, bamphonsa emfuleni. Kanti uzotholwa ingane kaFaro yesifazane. Yam-adopt-a uMose, angazi noma yamtshelani le ngane uFaro ukuthi ngiyithole ngengane la ebulawayo, ebulawa ngezwi lakho. Kodwa mina njengendodakazi yakho ngiyayiseyiva le ngane, ngizoyikhulisa le ngane, ngiyikhulise la ebukhosini bakaFaro. Wakhula-ke ngempela uMose kanjalo, emncelisa abafazi bamaJuda, kusho ukuthi uma wakhe mhlawumbe abazali bakhe babengasekho, angazi kahle, ngake ithi incwadi kaMose angiyazi kahle. Kodwa kwatholakala abantu abazomncelisa, mhlawumbe lalingekho ibhodlela ngaleso sikhathi, kwakudingakala umuntu ancele umbele qobo. Waqhubeka wakhula-ke uMose-ke, wase waba mdala. Indaba kaMose enkulu ileyo ukuthi uMose ufika vese after uKhayini esembulela u-Abel. Embulala ngoba enomona ukuthi uNkulunkulu uthanda u-Abela kakhulu ngoba u-Abela wayewumlimi, uKhayini umzingeli. Kusho ukuthi uNkulunkulu akamthandi umzingeli, uthanda umlimi. Kodwa futhi waqeda uKhayini wathi mase sebulela umfowabo ngenxa yokuthi wayenomona ukuthi hawu uNkulunkulu usidale sobabili nomfowethu, kodwa manje uthanda umfowethu, uthini ngami? Mhlampe ngase ngibulale umfowethu lo othandwa uNkulunkulu, mhlawumbe uNkulunkulu angathanda mina. Futhi kahle kahle uyambona ukuthi uKhayini wayenothando lukaNkulunkulu, uNkulunkulu engenalo uthando lukaKhayini. Kodwa uKhayini wasethi ukuze shuthi le ndoda ingithande, kufanele ngibulale le ndoda ayithandayo ukuze kusale kube yimina amthandayo kuphela, engasaba khona lo omunye umuntu amthandayo. Wambuza-ke uNkulunkulu esebulele-ke, wathi uphi umfowenu na? Wadelela-ke uKhayini wathi ngumelusi wakhe yini mina? Manje uNkulunkulu wayembuzelani uKhayini ukuthi uphi umfowabo, ngoba phela uNkulunkulu wazi konke, uyi-all knowing. Nangalesi khathi u-Adam no-Eva bedle ifruthi, kwakufanele ngabe uNkulunkulu wayazi. Wayebabuzelani u-Adam ukuthi bebizela ukuthi nikephi, ngoba phela uNkulunkulu kufanele ngabe umuntu ongacasheleki. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyacasheleka. Kodwa mhlampe mose egadini yase-Eden noma mhlampe mose udle isithelo, uyakwazi ukumcashela angakuboni. Kodwa ngekule ndaba kaMose yokuthi uMose uyafana kodwa uMose yena wayengabulaleli-ke umona. uMose wabona, wayewumHebheru uMose ngokuzalwa kwakhe, ezalwa abaHebheru.
kodwa wathi wakhuliswa oFaro, kodwa biologically ewumHeberu, eyiHebrew. Wancela umbele wamaHeberu, kodwa wafundiswa ipolitiki yakaFaro. Angazi-ke ukuthi iphupho uFaro ayenalo ngoMose kwakuyini, noma uFaro wayene-soft spot for idota yakhe, ngoba uFaro mesethe akubulawa zonke iy'ngane, ingane kaFaro maseyona ikhethe ukuthi kube khona ingane engayibulali, shuthi izwi lesilo selibuye lilambatha lapho, shuthi indodakazi kaFaro isiphikise izwi likaFaro. Hhayi-ke ihambeke iminyaka-ke useyayiveza kumHeberu ukuthi uwumHeberu, usebulala isosha lase-Egypt. Useqalaza kabili, uqalaze kathathu abone ukuthi leli sosha lase-Egypt leli lishaya abafowethu amaHeberu. Shuthi yena usazibona eyiHeberu biologically, kodwa mhlambe politically usewuFaro. Alibulale leli phoyisa yena uMose uyitshela ukuthi uma ebonwa amaHeberu ewasiza amaHeberu ukuthi lo muntu nishaya ngenkalivasi namadoda nilengana naye, unenze igqile. Asathi amaHeberu, wena umlusi wethu yini? Shuthi amaHeberu ingqondo yayisihambile lokho ukuthi oGugi Watiyonga abakhuluma ngayo ukuthi decolonizing the mind. Bona mhlambe basebevumile bona ukuthi hhayi bayashawa vese e-Egypt, bayigqila zase-Egypt. Sewukuthi abayiboni into e-wrong eyenziwe uFaro. Uma ethe uFaro abashawe bashawe, noma ethe uFaro abenziweni benziwe loko, noma kuthiwa abasebenze basebenze. Kodwa shuthi uMose enozwelo lolu hlampe uFaro angenalo uzwelo lomHeberu. Uthe uMose mebona ukuthi hawu la madoda lawa ngikusiza wona ngiyawanqumela, kodwa wona ayangiceba, angisuke ebusweni bukamkhulu, ngoba uFaro wayesewumkhulu wakhe ngoba phela shuthi waye-adopthiwe uMose kahle kahle ngo-language yanamhlanje, wayeyintandane. Abaleke-ke uMose ayosebenzela uJethro amlusela iy'nkomo. Kuthe melusela uJethro iy'nkomo entabeni yaseHoreb, uMose wase washiya iy'nkomo phansi entabeni, yena wasekhuphukela entabeni phezulu. Lapho wafica khona isihlahla esikhulumayo esivuthayo, mhlawumbe wafica uGrouty. Samtshela isihlahla ukuthi ndoda wena kufanele kuyokhululwa laba bantu physical, ubasuse kuFaro physically, shuthi ubakhiphe from physical enslavement. Bese ubadlulisa ehlane ukuthi ubageze, uba-decolonize i-mind. Mhlawumbe ingakho kwathatha iminyaka eminingi kangaka ukuthi bafike kwi-Promised Land, ukuthi kwakufanele bafike kwi-Promised Land sebengasenawo umqondo wobugqili. Njengoba esho uShembe nje ukuthi waphendula ubugqili babo baba ubukhosi. Shuthi kwakwenziwa khona lapha ehlane lokho, kwenziwa uMose ukuthi uNkulunkulu unginikeza imiyalelo eyishumi. Shuthi imiyalelo eyishumi yokuthi ungabulali iqhamuka after uMose esebulele, shuthi mhlampe iya-apply-a yini-ke retrospectively, ngoba vese base bebulele oKhayini, bekade bebulalanga nje abantu general.
Kodwa uma usubuya nalo mthetho lo omyalele ishumi ukuthi ungabulali, ungebi, ungakhulumi amanga ngomakhelwane wakho, ungazibazeli onkulunkulu bakho, usihloniphe isabatha, uhloniphe uyihlo nonyoko, wazi ukuthi uJehova uyena uNkulunkulu. Ungalali nabafazi babantu noma ungalali nabayeni babantu. Umuntu uma seganiwe nje uthi i-adultery leyo. Kwase uMose-ke enikezwa ubhoko, wasenikezwa nesandla esimhlophe ethi mesifake la, athi mesesikhipha asikhiphe sesimhlophe. Nalolu bhoko anikezwa lona luphenduka inyoka. Sikhumbule emaNazaretha ukuthi uFaro wayekhonzile imfezi. Nebhubesi yebo likhonzile kodwa imfezi nenja kade uyikhonzile kodwa imfezi. Hhayi, manje ngizibuza kona-ke okuyikona umbuzo enginawo kulezi iy'nsuku nina amaNazaretha amahle enkosini, ukuthi ngoba uMose wayesesebenzela uJethro, wanyukela entabeni, wahlala isikhathi esingakanani ebhalelwa le myalelo eyishumi? Iy'nkomo lezi ayeyilusile zikaJethro, kwase kwenzakalani kuzona? Azebiwanga yini yena esentabeni eyolanda umthetho? Inkosi imbusise.